Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Ιωάννου Παυλίδης, Παύλου το επώνυμο της γενιάς μου, καταγόμενος από το βλαχόχωνο χωριό της Λάιστας Ζαγορείου Ιωαννίνων. Προλογίζω τα δύο αφηγήματα που ακολουθούν για να γνωρίζει ο ακροατής ποιος είναι ο αφηγητής και πού αναφέρονται τα αφηγήματα. Αφηγητής είναι ο Μακαρίτης Δημήτρης Νικολάου Καπέτσης, ο αλυσμόνητος συμπατριώτης μας, λόγιος και συνάδελφός μου δικηγόρος, αλλά και γείτονάς μου στην πατρίδα μας Λάιστα. Γεννήθηκε το 1910 στη Λάιστα και αφού τελείωσε το σχολαρχείο της Λάιστας και το γυμνάσιο Τσοτηλίου, φοιτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια δικηγόρησε στην Αθήνα. Ο Δημήτρης λοιπόν πριν από 26 χρόνια, δηλαδή το 1990, μου χάρισε έναν αληθινό θησαυρό. Μια κασέτα όπου ο ίδιος μιλώντας αρμάνικα, δηλαδή βλάχικα όπως συνηθίζεται να αποκαλείται το γλωσσικό μας ίδιωμα, αφηγείται δύο συναρπαστικές ιστορίες του. Μέσα από τις ιστορίες αυτές αναδύονται τα αυθεντικά αρμάνικα των Λαϊστινών που διαφέρουν από εκείνα που μιλούν σε άλλα και μάλιστα κοντινά μας βλαχοχώρια όπως η Βοβούσα, το Περιβόλι, η Αβδέλα, η Σμίξη, η Σαμαρίνα και άλλα. Αυτά τα αρμάνικα τα γνώριζε άριστα ο Μακαρίτης Δημήτρης Καπέτσης, αφού έχοντας λαϊστινούς βλαχόφωνες Έλληνες γονείς, τα έμαθε και τα μιλούσε από την παιδική του ηλικία. Το πρώτο αφήγημά του αναφέρεται στο ολοκαύτωμα της Λάιστας από τους Γερμανούς το 1943 και η συγκλονιστική αφήγησή του βασίζεται στο σύνολό της σε πραγματικά περιστατικά που διαδραματίζονται στο μπαλκόνι της Λάιστας, στον Μαχαλά των Παυλαίων. Συγγενείς μου τα δύο κεντρικά πρόσωπα του αφηγήματος, η Τσαλιάνη και η εγγονή της Μαρούσο, η Μαρία Παυλίδη Φωτίου. Το δεύτερο αφήγημα αναφέρεται στην προσμονή του νέου χρόνου και σε έθιμα και ιστορίες του χωριού μας. Τελειώνοντας, είμαι βέβαιος ότι ο Δημήτρης θα είναι ευχαριστημένος εκεί ψηλά που βρίσκεται με τη δημοσιοποίηση των αφηγημάτων του που γίνεται ως συμπλήρωμα μνημοσύνου στη μνήμη του. Αυτζίτς Σιχίτς Γκίνη. Το λόγο του τσάρα σε πρεντάμ λαμητήριου πρετούτε βόη ξυμπνάτων χώρα του σώπλου του λουγγούρα σμουρεί το τέα αστεπτήνταλου σε βεργάρλο. Σαλνέ πως как την ίδια βετελάτη τη φερμάκου σάρεντε ούτα έστελα απέντικα σε σου στρέντζε που μπρένλου στον κουάλ αλάτα καβουρμάρε γέμ του κόσια κουπερίτε που είναι πάλε προύν καπιτούν διπάλια αστάπτε σάπια. Μένα από τούσα στα σάρα σε ντάρμα, όλες σάρα τούτσι, όλες σε στόμνου. Ζήσε να κοβολορείτε που θα μου γίνουν σβιού πρίμαν σου τσιβά, νου βίνει. Ξέα τώρα το κόσι, ηρμουξίτες, ζουκοψίτες, αστάπτε σάπια. Σίσο δεν θα μαγκάζει, σίσο πριν τα λάμπα, τρισασκάτω βορτοκίνη την λεπούντα, αλλά σε κοινουδάτη κουζάντα, μασακιά έστε σπούμπε τερνές. Κаште като над тяреник, но се взе върху кот. Толанде кое дарме Маруша, унахата де пас прозаци тис прозаждяни, хиля Ахилисей. Се скуле, жду се погалегале се гаде, синочи бъде скуперит. А холиндалой, а флесат, шо трапса като Ресус. Мина фятиля и Рафар, и бъгъсно сазен. Apoia, se aplică și zu prizinucle, băgămânile percăpitunile duneamă niputică și obișa furișei trăsinu deșteaptă. Candesc li se aprease fața, se era ca ghețul și căldură dositu inimă. Sălnătul margine de stroma fetile, îi lipsea capul, îi lipsea pudorul. Doarme una în cumbănii, doarme lor de prămaiu, luceafărul de la măr al mavru, trătine filia în bâneze, trătine platonă în melumtul ștuiramăt, și te-ai măritul cumbănii și ai morul alandă zoa.
Așa era Târlaia Țaliana, este fată. Ună și singur. Bărbatul îl tăiară vurările duxat. Șciorul lui mare muri alnă la șchere. Tu Iulian, tu rămuxitul oțelan de gripe, îi muriră trădoi mești, Nicu Luccior și marea filisă vedua de domn Filso, un cioine pânizan. Tu ună iarnă, patru morți. Cum stă tu prăcioare? Cum este tu minde în gap? Ioarse casa Harlu de paturile mărține și rămase leită și tărmuxită, cu mănică de fată și tărmuxi și o scapă și șațea. Dar câte ori nu duse să se ducă să se răcutească și să se spinjură, mațiva se făcea fata, ună gugea fată tărmărtare. De iarna cea, si nu gine fem putea care iarnă la dăneaua tută, sărcă pro lucru că fățeaua. Cum tu se le scoate în gapul, inimai și oasele le știu. De atunci la stămăria ei la taxarhu, de punea gol seara de pitaful și la morți. Se alămută mai multul de bărbat. Crescu feata, o mărtă cum vrea. Plouă în ginere un ușor aidul cum mă prindea. Și desfeațe casă. Și când o se feațe neputica este să doarme în gânisă, mărușa, îi râse gură. De când o protolom brațul trebuie să un fașă, îi leșură inima. Și adră casa și tot tipul ta, cum era când o bânam iertatul. Și nică mă mare. Se le plimsește, tora este mă fumă. Toamnă ține tărcu, vzire tute, chirire tute, tute trăună zuă. Cum se feața este mare să dăbinge? De vine este guditură, nică nu poate să cunoască. Ardea rasturul când a văzut să dea câmbana de la stămărie. Hilisa era la grădină, mărușa se avea dusă la șopul. N-aia ine, băgă pțealele în badă și ghițise cu limba tucurmază. Iată, agonia se văzim, ține-mi trece. Nu vei, luați câmbana, din germanază, asiră leasă-nză și vin trăua. Ce-ți zici, mărchile? Este mătă, este tatăl tău. Și rămase la ea moașă colatul cu mâini. Hoara tută priciorul, aușii, piciorii, ierii, bărbați, sălnatul livadă la găgani, cuțea prustusi ca să un sarapă per brațul și se singară. N-aia știința. Arăpeți și peți, îi vedeți casa și zise, și ziți în sus, eu vă mă duc să aflu cost. Să ne așteptați să stăvline la lecucească. Acolo vă ne aflăm. Le timșească tute este strembure ca verga. Ce era fumul oțel ce se-alna către în susul și avea acoperite hoara tute, munți de tuți de zvârligă și apoi a focurile, buburezile, ce se îmbracă și se unisesc, ce se lemne, se ducă, se arde uranolul și alega după schindei. Am când o îmbrănire se cade căsurile, și se surpă stizmele, și se frângă plocile, miliuni de ploci. Ce chirire era cea, ce se le binge. După 2 zile de care se frâmseră negiunsele, le puseră în hoară. Ce se află? Le avea rămas golul cheile pe mâine. Le-a zvârlit tuțănușa ce era nică caldă, de zumbate, își trăgea perii și agudea capul și își ghili și îi rămuxi și îmbărni să mirlucească. Care se protă mirlucească?
Хилисацию бутамарам амзала cu văzle, zinir soților cu nuși, iar să acasă, n-o scăpă un lingură, un acu. Spulaite că se vlăbarea mai este veacră casă, ți-o avea târpleanză. Aua și pralnară cu piața, aua armire. I-am îmbrânit pe ale capul și din mânzile. După seama oară, se trapsă bușa-i prăstrom și băgă lupșinile câsica și aprea-se focul tubat. Ține dar un cafe, n-a prins să ștearnă inima. Se livre morfumă de retimșești tora este. Băga seama ori de topoci, șteama iare cu chipita de lingurice, o mindi și o băgă și șarbă. Aestul era cafelul. Am brângit șaptere, depuse pe galea scara și se dea lacrimi și duse să smurgă capra. Se sculă și mărușa, întors azmă și duse să desacă părfirea. Tologul genierul avea băgat măcăvați. Adesesându-le părfirea când că îndră promovarea tupat în buna parte, am brânit să da soarele și o dra neaua nicămă albă. Să se lau ochii. Tumesea de cazi și de chini, strămările groci, uneori de până margină până landă, se ambrea ca vărmare largul brân de sine. Mâna stângă-i aștează candes cu pirii promovarea tutte cu catife verde, un catife cu pilușul pălii. Argile de la pătizată și de la hârvazăii se îmbrea de departe ca să va mări cuile. Alasă apoi amangua, Bulisporu, la Haralambru, Tufrangu. Meundru tuhoară, fireșii, merii, golfii, gutunii, oamele tute cu florile cam veastă în discute. Nu din afetele și se scoală de prăpătire. Eu avea posusită inima ei visile și o vinară să seară. Buza ei este șcurmată. Ambrinul mușutezle este niște lișurată și cată. Și-a vrea că scoate peane, că și-a zbară și nese cu pui. Du-și aflarea că spui, du-i șeră și cândă tus de dună, abzinirla, ea e prichipită de cireșul cu peanele gale ca fustanea mea. Cândă-și valea scamele, cândă șoputul de suncale. Galai, mi se îmbare că vin râlândurile. Azi de pun în barcă și se ved măghine. Nu se râse fata, vin râlândurile. Nalea, ținșasă și cama, a zboara de zvârlighe de spărtituri, a zboara onia, multă onia, și cândesc își bilesc și niște caftă. A, coibii, caftă-și nu se casa la, puibile țiras în balcone și sarțără de-adun cu nuse. Iată, el se vede, în râlândurile și caftă se află cuibile și sarțără de-adun cu casa noastră. El se află cum fac, când-esc că plâng, când-esc că sunt oameni. Moașa nu le vedea, nu le abzagine, ma ducea mult, ducea că o durea o țicuratul sufletul. Și zură pe ună cheacă, și-a văzat lândurile, și-a zbura, și nu putea să cunoască că câței nu sunt ducuibile la locurile. Mena-și nu se putură să cunoască câței l-arseră casa, câței le chireră oamenii, câței. N-aș cucul, mărușa se spulă în braț. Luați cucul, iată, bate-le gale, bate.
tine, nu dar cuibul, își nu te spargi și să spargă casa pută. Și șchiră, și trecă ochii cu poala, se turnă pe tărcata și le zis, du-te tu să-ți bei laptele și apoi să învertușește casa. Eu mă duc la gine. Nu poți măreacă. 6-2-3 zile se despăsusește și apoi mă nițem de dun la gine. Eu ună-și bună mai despăsusesc cu hile, nu așteaptă zilele. Fug cu bâșă și zic cu un tăstricu și cu richele tu sare. Acolo îi depunească un hrălambru per la cătăfiță, doi fciori asiră ala grinda lui Prăzeana și ți ubizură băgară bosile. Tete Saliani, tete, mașa n-o-zi, dea-dărne cu un alăgare și o siră. Și știi când îi vizu, așa dați în brânuși. S-a spărat și nu putea să va gata. Și gările, tete, ce mă ne dai? Ce păsit brădrații, ce trec să tete și hârile, vine Costa, zinărtă, le văzum la Gugea și tora va ieși în hoare. Costa, vine Costa, a meu Cost și câptă să se îndrupase. După teamă oară, o duseră tuhăiate la băseare. Până se șardă, asiră 3-4 beține cu mărușă și cu Costa. Du-se afla țeale lăcărni pe ochile mașinile ți avea străchită, de carchetul și acea boață, hiliu, hilii. A perinda lui noul an, 4 săptămâni nu s-a dat dusă cu stânghiul în juperia să ducă posta. Așteața nu se ordina. Neaua, de la cucuruz până Giftocămbu, aprucea apoi. Mă de altări, o turnă tuțeacă. De dumânică până seară, și-o răvor el ca capul se jmută. Gine-ți Siliotică mă se toarnă chirolul. Sturzul ce l-o zis se bate pe arborele la Custandinu, nu se râde. Aer, de taina, muhtarul băgă amilul se grească în godru. Și se-a văzut de mărzile tute. Au zis, hoară, astă seară vă adună posta. Cine are cărți, și le aducă pântul murcit. Și astăzi, se iaște aprindă-l noul an, hoara tute așteaptă posta. Jurvachile Țalmiha, cu alții 3 frătați, se țea așa în spaturi de la cunavă și-a scăpa iasă ziră de după prânzul se așteaptă. De la Hărălandru, va se veadă de departe puțin zilul zâsără. Merg. Mă multe, vrea să vină pui și să dară băți. Mă vombrul de tuțe, nașele Țărmitră, curăt de dulap pe ună mnitică de tutune, o băgătă un cutici și lovea, trebuiau când era în blin, lor când simt. Tuvalea de sunt franc, se pare cu șchiparea și o avea luată a furișei Hristă și umblară un altul cuticic de ierni. Aiești trăbăți. Șoputul de la frangă nu vrea să știe bădineau de carcoare. Cânda, ca pe cum cânda jivarea. Și zură teamaua și apoi alții duseră se captă bățile ce avea aerii trapului de la linia preftului sunt curpânii. Și la anul 2, ansăriră de prestism, își duseră să dară băți toruți în sorb. La ele mirle și sturzile, tezi de foame, ți se află trâncare care astă locul tot cu peridineau, și hiptul curile de aruzii, și sundutul trapuri, și arămătăr burghermă. Acolo aproape după ești drații și dară bățile. Ia o necheatră sprălungă ți o îngleamă pirumacul și apoi ună ploace. Taie 3 leamene minute de cornul de salță
douăle și aici, salandul mânitul. Vrească ploacea între pirumaf și o bază și se sână prătrele leamine. Capitele lemnițelor se sân de tună margine spre ploace. Și de Olanda, spre una nică și minute scândurică, se glizic scânda. Pe mese de două mări lemnițe, adară una grupică și bagă în zăpați pușchinii în doi ierni. Ivetul ajunat în pui și îndrătăbați și mâcă. Calcă prelimnicul, cade ploace și nici pleaște alții vătămați și alții de proptăsesc ei. Doi studi, trei mirle și trei bimbiroși aflară asta în zătăbate. Îi ținea pe mână, spinzurați candesc că era mări avgeați și o rara lândor strapsără per la haralambru. Tu găiade de la pesearică și aflară cu soții. Aici nu avea pui. Aduseră pe brațul scânduri și strogii de un gardul ce l-o flară frâm. Așa de se costa mamarele de tot, multul din adrat. Adenătoră se predem focul și ne înghizăm și îndrăzem pui. Eu zic și l-o prindem o aia tuhăiată, zice Hrișta. Cum vă l-o prinze la ihută, cu ce uscături? Nu vezi că sunt tute leamnele ude, zice așa. Inis se rețem zeană la țiptul pe livă, îndrăbă Gheorghaci. Atenă zăsără și înghisiră. Nu avea trecute 200 hăzi de cu prânzul, când o siră în zeană străgălivă. Candesc că se diseace un altul loc, candesc că se vede un altă fară fșoarlie, crescură tute, munzii, foamele, căsurile, cât o șpiliva le mare păpănică se îmbără de departe ca casă. Tute albe, gol fumul și iasă de bucuriate este gal. Nu se află, vârnă casă, zi nu și aibă pe gelul se fumă. N-apărce, la moral mavru, apele tute înglisate. Deci grabile, tute, de la Țărneca Teodosie până la Gheorghe, și spinzură viațile ca crustele lui Iontului Ghis. Limtrescu tutea este de vârligă i piciorului și nu pot să se satură de mușutezile aiarnii ei. Gol zi se îmbreaște pe un loc, capte se află cu ochiul în godul lui este măsă și are 6 meși moarte. Ma nu le se va. Tute sunt cuperite din ea, cât se schimbe și coturile alte. La carvă o duc în scartea și vagina să seară cu poștă. Și toamna ține vine, carva-n pe treacă și carva-i zică lui în râu, oară bună hiri. Aestea cea de-a vărligăi de minte a pșorului și nu duce când o sire alanză pe livul și apreasă ricul la fotul. Se îngâlzea tus de vărligăi de buburătul și scutea peanele puilor. De cărlicurară tuți, în locul ăsta, scoase din gepe cu custura de os, i-o avea legată cu ală și de curau, i-o avea dusă lalăsă de la ghifighi, îi discă, îi scoase masele, le tăia capetele și cioarele și le pispili cu sare. Și apoi ergă prăspună ca să nu vem asta în zăcarte, zise Gheorghache, știa să mâna și toarnă un pui de la îndeparte, nu e să mi duc acasă. Va stau cu vale până se vine să mi ia drații în catacum sunt apele lihoni. Nu pot să o văd altă iată cu grungiul legat, streambră prăvatră și se plângă noaptea tută. Voi aveți, toți voi avem de secostă și râsără. Gol zisă să-și chera furișa ei și turnă capul de la îndeparte și nu-l vede că le cârmă. Soarele a pruceat-o scăpitatea ei.
de punea gala uneori și se ascunde după marile munte. Ma pustângelul nu se vedea nicăiva. Lata seară sunt hane până la plătinicul alunghilușul, furbuza de stizmă, al ghine dumnea cu păpăhron înainte l-aștepta și da capul un bun spor. Nu vzim, zice Hrista, ca să murcim, cum ne turnăm și cum îndrăstegem valea after zile. Nu s-ar șine să te spar capșurițele brecăcătoase zise Costa. Nu zic că mă spar. Vreau să zic că au gheață, cheterle, tuvale și noi iuricăm. Alan zic, ce nu știa cât era fricosul, arăsere, manghisire, tus de dun și fugă. De la simetru până la stămărie, tombunările tute și prăuboarele tute, învierile așteaptă tumurcit. Boala ceale ce-au așteptat afterori pot să cunoască ce furtună budește astă seară sufletele aici torungheri. Hăiate de la stămărie în plin și adunară tuțaua că nu se vede altă. Murcii de ghinei. Mai mulți sunt de uși. Piciorile se joacă cu neaua și cu plăscândorile afară. Tunul margină, papula, zice cum o cățeau altă artumarele arbore de la preftilie cu nave, se îndreaptă pe seară când undul rămâne geamă frâmte și îmca fitilarele a cândilor. S-a giutea preftilie pa eu cufre, zice Dima, îți vedem bătisatră dora. Nașa, duchiși vrut să-l căpească. Eu, Dimu, cu iepurme satul, cu megle și buchile, sunt de perfumeai. Acolo i-au rădat cu șcazele al papula și cârtea Dima, piciorile a urlare. Vine, vine! 3 tastere mări și îmbline aduse răstă seară cu stângiolul cu soțul ce se veduse de adun. Amânare, ca să lungtară mai multul calea, clapine. Până se le zleagă tot, se le bagă torază, se treacă pe sistasele tumarele pustulii cu cua. Mâinea nu era știind. Și până se le grească ună, trăgu camă de sărat. Ia că se vede tora cu toate căiurile, se imne unul după landă, fexuri, alte se lină în valea scamele, la Velcul până la Lex, alte trag un podru până Zamane și Manghios, alte se lină câte la Păpăpostelul și la Leapă. Zeturi și fânări gândesc că iaște seara viciorile mele. Astă seară ea n-a afară. Petrusită cu neaua și îngrisă de paturile mărgini, urmată de lan de duneaua, se spăre să nu-i vine chirerea. Cu căsurile dute astă seară, una carte mare inică, iaște ca pe peruna de primăvară, ca puzul se bate primai. Când o să află Gheorghe acasă, și el nu cunoaște. O flă măsa în gală, aștepta îndrupâte prăgardă. Avem multe, avem multe. Își băgă mână în sin și le scoate. Măsa, l-o rapsă în braț și l-o scandez că îi vine de Tuxeani. Apoi l-o de mână și al nară prăpatul. Limbisesc cu tuteaua înăuntru. Stizmele, genile, lamba de mese. Prăvatră, nu vezi ună șulie. Floațele asazmilor, pristrome, Inghilicescu. Berbeazii, căpătulii, tute cândesc că ieși rătora sinduți. Ca cât eroare se uvea de măsa fșorului cu o hâtă haraua, nu timp se aștept. Tute se îmbarc cândă să seară tupatul, jdiumeți hierbe pricherul de vatră, șoarați de bărbuhure, și geamea se upinze urghelului.
Mama muito când inima măsei șocii ținuși satură să ghibesească cartea de la bărbat și sunt exa de lambă ți se spingeră pe mesa de bucurie. Nu se satură să îmbrească piciorul măsa și zutul tolandă coche. E acum îi limbisesc cu ochii, i-am treau cu mărâte, câte bărioară mine capul, tora palea râde. Cât ți-a răzeată, zice că poate să ghine este deară între 2-3 meși. Maia a pus susită peasă până tora și a lămta cu numai. Nu este nici lucru să ai 13 inghizi nutriți înglise pe mânzări și a horghea 2 văți. Diseați ușa pe valegală și să zut pe pat și îndrătul pat cu fânarea pe mână. Iți vizuhii să sunt lambă cu cartea pe mână, ca des câse de pterotați. Și zupăr scamnă, că avea scăi picioare de la făpri. Și-a văzut tute să-i îngrăpsea zinursul. Stămăria marea să se arângească. De care se lară și se alăxiră puții, și de care încară pe strămălul friptă pe cărbuni, ea tora cu meia tută de verligă de vatră, așteaptă noul an. Mâine vă dar eu pita de se moaște. Tine vei tris gol petrului. Eu vă dar. Tine vei dispusești. Cam gine dumse, zice palimoșa, și o drăm tută de drum. Eu vei cărbu carnea, fata vei tinde petrului, și tine vei friți. Vă înțeles mai acum o draspita la Iuvasilii, Gârbănică, Mănicul, Șuricu, Siestan se prăpuțea la spuiou. El nu a hilniu, el nu a scundului, îi zise Maia, julom brață, de care va ia un zem pe psia mare cu un tu, să aștârnem 2 peturi, un prăscălandă. Vă băgăm prănâși friptul peturi și prănâsul aland 2 de friptele frânte și se dară cu mătizii, trebuie să se dară neață. Vă deșertăm poala ce vă aibă filiile de pe strămă, herte, praș și apoi vă spundem pe filiile trălile ce vă hibă punta, inelele ce vă hibă casă, cu mătizi de ghite, prighinge, de paie, travirile, de corn, trânămaile, de vă oferim cu peturi de presupra. Vă băgăm prănăsc cu mătizi de untul, vă turnăm pripinile, vă o arăzunăm și vă băgăm în rasturul Șuricului, le repevără în 2 ori. Αμέσως ακολουθεί η μετάφραση των αφηγημάτων. Αφιέρωμα. Αντί για το κερί που θα άναβα στο κημητήριο, για όλους εσάς που ζήσατε στο χωριό με την ψυχή στο στόμα και πεθάνατε εκεί περιμένοντας εκείνον που θα σε έφερε τη χαρμόσυνη είδηση. Μαζεύτηκε κουβάρι. Σαν πόσες χιλιάδες φαρμάκια να έχει πιει αυτή η μαύρη κοιλιά που τη σφίγγει με το ζωνάρι κάτω από την ποδιά. Μαζεμένη σαν ένα μεγάλο κουβάρι στη κόχη, σκεπασμένη με ένα κουρέλι πάνω σε ένα μαξιλάρι από άχυρα, περιμένει να ξημερώσει. Μήπως μπόρεσε και απόψε να κοιμηθεί, την άφησαν όλοι, την άφησε και ο ύπνος. Είπε μήπως τον ξεγελάσει με λίγο κρασί και ήπια λίγο παραπάνω. Τίποτε, δεν ήρθε. Και να την τώρα στη γωνιά, ρημαγμένη, κακόμοιρη, περιμένει να ξημερώσει. Μακάρι να είχε λίγο πετρέλαιο για να ανάψει τη λάμπα, για να τελειώσει καμιά φτέρνα της κάλτσας. Αλλά άσε που δεν βλέπει με το δαδί, μα και εκείνο είναι κρυβό για εκείνη. Άραγε πόση νύχτα έχει ακόμη, δεν ακούστηκε κανένας κόκορας. Στην άλλη γωνιά κοιμάται η Μαρούσο, ένα κορίτσι 14-15 χρόνων, κόρη της κόρης της. Σηκώθηκε και πήγε σιγά σιγά να δει μήπως ήταν ξεσκέπαστη. Ψαχουλεύοντας βρήκε τη βελέντζα και την τράβηξε προς τα πάνω. Το χέρι του κοριτσιού ήταν έξω. Το έβαλε κάτω από τη βελέντζα. Έπειτα έσκυψε, κάθισε στα γόνατα, έβαλε τα χέρια πάνω από το μαξιλάρι που κοιμόταν η εγγονούλα της και την φελούσε κλειφτά για να μην την ξυπνήσει. Λες και της άναψε το πρόσωπο που ήταν σαν τους πάγους
και η ζέστη πήγε στην καρδιά της. Μαζεύτηκε στην άκρη του στρώματος του κοριτσιού, της χάιδευε το κεφάλι και της έλεγε με πόνο: «Κοιμήσου μονάκριβή μου, κοιμήσου λουλούδι του μαγιού, αυγερινέ μου από τον μαραμαύρο. Για σένα ζω, κόρη μου, για σένα λαφίνα μου παλεύω στα γεράματι. Να σε παντρέψω ακριβή μου και ας πεθάνω την άλλη μέρα». Έτσι ήταν για τη Μαύρη Γιάννενα αυτό το κορίτσι, μία και μονάκριβη. Τον άντρα της τον σφάξαν οι Βούλγαροι στο Δοξάτο. Το αγόρι, το μεγάλο, πέθανε στα Γιάννενα στο στρατό. Τον ίδιο χρόνο, τον ρημαγμένο εκείνο χρόνο της γρίπης, της πέθαναν σε 2 μήνες το μικρό της παιδί και η μεγάλη της κόρη, Χήρα, μαζί με το αγόρι της, ένα παλικάρι μέχρι την κορυφή. Σε ένα χειμώνα 4 νεκροί. Πώς στάθηκε στα πόδια, πώς της στάθηκε το μυαλό στο κεφάλι, της έκαψε ο χάρος στο σπίτι από τις 4 μεριές και έμεινε μαύρη και έρημη με την πιο μικρή κόρη που τρόμαξε και αυτή να τη σώσει. Σαν πόσες φορές δεν είπε να πάει να γκρεμιστεί, να κρεμαστεί. Μα τι θα γινόταν το κορίτσι, ένα γκοτζάμ κορίτσι έτοιμο για παντριά. Από εκείνο τον χειμώνα, να μην έρθει Θεέ μου ποτέ τέτοιος χειμώνας σε όλο τον κόσμο, ρίχτηκε στη δουλειά σαν σκύλα. Πώς μπόρεσε να τα βγάλει κεφάλι, η ψυχή και τα κόκαλά της το γνωρίζουν. Από τότε στην Παναγία ή στους ταξιάρχες κατέβαινε μόνο το βράδυ του επιτάφιου και των νεκρών. Πάλεψε πιο πολύ και από άντρα. Μεγάλωσε το κορίτσι, το πάντρεψε όπως ήθελε, πήρε ένα γαμπρό, ένα παιδί άγιο όπως έπρεπε. Της άνοιξε το σπίτι και όταν γεννήθηκε η αγγονούλα αυτή που κοιμάται κοντά της, η Μαρούσο, της γέλασε το στόμα. Από τότε που την πρωτοπήρε στην αγκαλιά της για να τη φασκιώσει, της λάφρυνε η καρδιά και έγινε το σπίτι της και το βιός της όπως ήταν όταν ζούσε ο Μακαρίτης, ο άντρας της, και ακόμη μεγαλύτερο. «Τι τα θυμάσαι τώρα μωρέ αυτά, μαύρη μου? Το φθινόπωρο που μας πέρασε έφυγαν όλα, χάθηκαν όλα, όλα σε μια μέρα. Πώς έγινε εκείνη η μεγάλη συμφορά, από πού ήλθε αυτό το κτύπημα, ακόμη δεν μπορεί να καταλάβει. Έκαιγε την γάστρα όταν άκουσε να χτυπάει η καμπάνα της Παναγίας. Η κόρη της ήταν στον κήπο. Η Μαρούσο είχε πάει στην βρύση. Να την, έρχεται. Έβαλε τις ψέλες κάτω και της είπε με τη γλώσσα στο λαιμό: «Μάνα, γρήγορα, γρήγορα να φύγουμε. Τι με κοιτάς, δεν βλέπεις, δεν ακούς την καμπάνα? Έρχονται οι Γερμανοί, έφτασαν στο Βρυσοχώρι και έρχονται προς εδώ». «Τι λες μωρέ παιδί μου, πού είναι η μάνα σου, πού είναι ο πατέρας σου?» Και έμεινε η μαύρη γριά με το ζυμάρι στα χέρια. Όλο το χωριό στο πόδι, γέροι, παιδιά, γυναίκες, άντρες, ανέβαιναν στο λιβάδι στον Αγιάννη με ό,τι πρόφτασε καθένας να αρπάξει στον ώμο ή να φορτωθεί. Να και η κόρη της. «Αρπάξτε ό,τι μπορείτε, κλείστε το σπίτι», της είπε, «και φύγετε πάνω. Εγώ θα πάω να βρω τον Κώστα. Να με περιμένετε στο σταυλίν, στο κουτσάφτι. Εκεί θα βρεθούμε». Τα θυμάται όλα αυτά και τρέμει σαν βέργα. Τι ήταν εκείνος ο καπνός που ανέβαινε προς τα πάνω και είχε σκεπάσει όλο το χωριό και όλα τα βουνά τριγύρω? Και μετά οι φωτιές, οι μεγάλες φλόγες που φαίνονταν πως βιάζονταν να ανέβουν, να πάνε να κάψουν τον ουρανό και έτρεχαν πίσω από τις πίθες. Όταν άρχισαν να πέφτουν τα σπίτια, να σοριάζονται οι τοίχοι, να σπάζουν οι πλάκες, χιλιάδες από πλάκες. Τι χαμός ήταν εκείνος, τι συμφορά. Ύστερα από 2 μέρες που τσακίστηκαν και έφυγαν οι Γερμανοί, κατέβηκαν στο χωριό. Τι να βρουν, τους είχαν μείνει μόνο τα κλειδιά στα χέρια. Τα πέταξε στην στάχτη που ήταν ακόμη ζεστή, έπεσε κάτω, τραβούσε τα μαλλιά και χτυπούσε το κεφάλι της. Θρήνησε, ρημάχθηκε και άρχισε να μυριολογεί. Ποιο να πρωτομυριολογήσει? Την κόρη της που την σκότωσε στην Αμτζάλα με τις αγελάδες, το γαμπρό της που τον πήραν μαζί τους ή το καμένο σπίτι της? Δεν γλίτωσε ούτε ένα κουτάλι, ούτε ένα βελόνι. Ευτυχώς που βρέθηκε αυτό το παλιό σπίτι που το είχαν για χειρόνα. Εδώ συμμαζεύτηκαν με το κορίτσι, εδώ ξημέρωσαν. Της άρχισε πάλι το κεφάλι, της έρχεται λιποθυμιά. Ύστερα από λίγη ώρα τραβήχτηκε χαμηλά στο στρώμα, έβαλε τα καλτσάκια γιατί κρύωνε και άναψε φωτιά στο τζάκι.
Ας κάνω ένα καφέ, μήπως και μου στρώσει ψυχή. Τι τα θες μωρ μαύρη μου και τα θυμάσαι τώρα αυτά. Έβαλε λίγο κρυθάρι στο μπρίκι και λίγο μέλι στη μύτη από το κουταλάκι, το ανακάτεψε και το έβαλε να βράσει. Αυτός ήταν ο καφές της. Άρχισε να ξημερώνει. Κατέβηκε σιγά σιγά τη σκάλα και πήγε να αρμέξει την γίδα. Σηκώθηκε και η Μαρούσο. Σήκωσε τη βελέντζα και πήγε να ανοίξει το παράθυρο που αντί για τζάμια είχαν βάλει χαρτόνια. Ανοίγοντας το παράθυρο, σαν να μπήκε η άνοιξη στην σάλα. Στο πάπιγκο απέναντι άρχισε να χτυπά ο ήλιος και έκανε το χιόνι ακόμη πιο άσπρο. Να σου πλένονται τα μάτια. Ανάμεσα στις οξιές και τα πεύκα και τους μεγάλους λάκους, ένα σύννεφο από τη μια άκρη μέχρι την άλλη έμοιαζε σαν ένας μεγάλος φράχτης με ζωνάρι από ασίμι. Από αριστερά μου η αστιάτζα σαν να τη σκέπασε όλη η άνοιξη με ένα πράσινο μεταξωτό βελούδο. Ένα μεταξωτό βελούδο με χνούδι πιτσιλωτό. Τα χωράφια της πατιτζάτας και των χαρβάδων φαινόταν από μακριά σαν κάτι μεγάλες φωλές. Χαλάσε έπειτα πιο κοντά, στον Πουλισπόρου, στον Άγιο Χαράλαμπο, στου Φράγκου και μέσα στο χωριό, οι κερασιές, οι μιλιές, οι αχλαδιές, οι κηδονιές, όλα τα δέντρα με τα λουλούδια τους σαν ύφες στολισμένα. Δεν ερχόταν του κοριτσιού να σηκωθεί από το παράθυρο. Της είχαν κουράσει τη ψυχή τα όνειρα που την κυνήγησαν και αυτό το βράδυ. Το χείλος της είναι κομμένο. Κοιτάζοντας τις ομορφιές αυτές, κάτι λάφρυνε τα σωδικά της. Της φαίνονταν ότι έβγαζε φτερά για να πετάξει και αυτή με τα πουλιά. Από πού βρέθηκαν τόσα πουλιά, από πού βγήκαν και κελαϊδούν όλα μαζί. Άκου τον Κότσιφα, νάτος, στην κορυφή της κερατσιάς με φτερά μαύρα σαν το φουστάνι μου. Και λαϊδάει και η βάλια σκάμαλη και λαϊδάει και η βρύση κάτω από το δρόμο. Μαύρη μου, μου φαίνεται ότι ήρθαν τα χελιδόνια. Ας κατέβω στην πόρτα να δω καλύτερα. Δεν γελάστηκε το κορίτσι. Ήλθαν τα χελιδόνια. Να τα, 5-6 και περισσότερα. Φτερουγίζουν τριγύρω από τα χαλάσματα. Φτερουγίζουν γρήγορα, πολύ γρήγορα και κελαϊδούν σαν να θρηνούν. Και αυτά γυρεύουν. Αχ, τα καημένα. Γυρεύουν και αυτά το σπίτι τους, τις φωλιές τους που ήταν κάτω από το μπαλκόνι μας και κάηκαν μαζί του. Μάνα, έλα να δεις, ήρθαν τα χελιδόνια και ψάχνουν να βρουν τις φωλιές τους που κάηκαν μαζί με το σπίτι μας. Έλα να ακούσεις πώς κάνουν, σαν να κλαίνουν, σαν να είναι άνθρωποι. Η γριά δεν τα έβλεπε, ούτε τα άκουγε καλά, μα καταλάβαινε πολύ. Καταλάβαινε γιατί την πονούσε, την πλήγωνε της στην ψυχή. Κάθισαν και οι δύο πάνω σε μια πέτρα και έβλεπαν και άκουγαν τα χελιδόνια που πετούσαν και δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί δεν ήταν οι φωλιές τους στον τόπο τους. Μα και εκείνες μπόρεσαν να καταλάβουν γιατί τους έκαψαν το σπίτι, γιατί τους χάθηκαν οι άνθρωποι, γιατί... Να και ο Κούκος. Η Μαρούσο σηκώθηκε όρθια. Ακούς τον Κούκο, μάνα, λάλα μαύρε μου, λάλα. Εσύ δεν κάνεις φωλιά και δεν φοβάσαι μη σου χαλάσει το σπίτι ποτέ. Ανατρίχιασε, σκούπισε τα μάτια με την ποδιά, γύρισε προς το κορίτσι και της είπε «Πήγαινε τώρα να πιεις το γάλα και ύστερα να τακτοποιήσεις στο σπίτι. Εγώ θα πάω στο αμπέλι». «Δεν μπορώ μωρέ μάνα, κάθισε 2-3 μέρες να ξεκουραστείς και μετά θα πάμε μαζί στο αμπέλι». «Εγώ μια και καλή θα ξεκουραστώ παιδί μου, δεν με περιμένουν οι μέρες, φεύγουν». Τη φίλησε και έφυγε με ένα ντουρβαδάκι και με το δικέλι στη Σάρικα. Εκεί που κατέβαινε κάτω από τον Άγιο Χαράλαμπο προς το καταφύγι, 2 παιδιά βγήκαν τρέχοντας στην κορυφή και μόλις την είδαν έβαλαν τις φωνές. «Θεία, θεία Γιάννενα, θεία». Η γριά δεν άκουσε. Δώσαν ακόμη ένα τρέξιμο και την έφτασαν. Σάστησε που τους είδε ιδρωμένους μπροστά της. Φοβήθηκε μην έπαθε τίποτε το κορίτσι. «Συγχαρήκια θεία, τι θα μας δώσεις?» «Τι πάθετε μπρε διάολε, τι συμβαίνει?» «Θεία, συγχαρήκια, ήρθε ο Κώστας ο γαμπρός σου, τον είδαμε στο κουτζά και τώρα θα έφτασε στο χωριό». «Ο Κώστας, ήρθε ο Κώστας, ο δικός μου Κώστας», και ζήτησε να κουμπίσει. Ύστερα από λίγη ώρα την πήγαν στο χαγιάτι της εκκλησίας. Μέχρι να καθίσει έφτασαν 3-4 γειτόνισσες με τη Μαρούσο και τον Κώστα.
Από πού βρέθηκαν εκείνα τα δάκρυα στα μάτια της γριάς που είχαν στραγγίσει? Από ποιο στήθος βγήκε εκείνη η φωνή? «Παιδί, παιδί μου». Ξημερώνοντας ο νέος χρόνος. 4 εβδομάδες είχε να πάει ο ταχυδρόμος στο Τσεπέλοβο για να φέρει το ταχυδρομείο. Οι αστιάτζα δεν διασχίζονταν. Το χιόνι από το Κουκουρούτζου μέχρι το Γυφτόκαμπο πλησίαζε τον Πόη, μα από προχθές το γύρισε στην παγωνιά. Από την Κυριακή μέχρι ψες σφύριξε ο βοριάς, μα το κεφάλι του να φάει. Καλά είπε ο γιο της ότι θα γυρίσει ο καιρός. Το Σπουργίτη που άκουσε να κελαϊδά πάνω στο δέντρο του Κωνσταντίνου δεν γελέται. Χθες πρωί ο πρόεδρος έβαλε τον Αμίλιο να φωνάξει στο νεκροταφείο και ακούστηκε από τις πλευρές όλες. Ακούστε χωριό, απόψε θα μαζέψουν το ταχυδρομείο. Όποιος έχει γράμματα να τα φέρει μέχρι το νύχτωμα. Και σήμερα που είναι ξημέρωμα του νέου χρόνου, όλο το χωριό περιμένει το ταχυδρομείο. Ο Γεωργάκης της Μίχαινας με άλλους 3 φίλους, ήταν μαθητές και οι 4 του Κουνάβου και τελείωναν φέτος στο σχολείο, έφυγαν πριν από το μεσημέρι για να τον περιμένουν. Από τον Αγιοχαράλαμπο θα φανεί από μακριά ο ταχυδρόμος, είπαν. Μα πιο πολλοί ήθελα να κυνηγήσουν πουλιά και να κάνουν παγίδες. Στο ρέμα, κάτω από του Φράγκου, έσκαψαν με το σκεπάρνι που το είχε πάρει κρυπά ο Χρήστος και γέμισαν ένα κουτάκι με σκουλίκια για τις παγίδες. Η βρύση από του Φράγκου δεν καταλάβαινε από χιόνι και από κρύο και λαϊδούσε όπως και λαϊδούσε και το καλοκαίρι. Κάθισαν λίγο εδώ και μετά άλλοι πήγαν να ψάξουν τις παγίδες που είχαν βάλει χθες στα ρέματα και προς το αμπέλι του παπά κάτω από τις αγράμπελες και οι άλλοι 2 πήδηξαν από τον τοίχο και πήγαν να κάνουν παγίδες στα χαμόκλαδα κάτω από τη σουρπιά. Τα καημένα τα κοτσίφια και τα σπουργίτια, ξελιγωμένα από την πείνα, τι να βρουν να φαν όταν είναι ο τόπος όλος σκεπασμένος με χιόνι, τρυπώνουν στις ορούς από χαμόκλιδα που είναι στα ρέματα και σκαλίζουν για κανένα σκουλίκι. Εκεί κοντά πηγαίνουν αυτοί οι σατανάδες και κάνουν τις παγίδες. Παίρνουν μια μακριά πέτρα που τη λένε πυρομάχο και ύστερα μια πλάκα. Κόβουν 3 ξύλα λεπτά από κρανιά ή από ιτιά, τα 2 ίσα και το άλλο πιο μικρό, βάζουν όρθια την πλάκα μπροστά από τον πυρομάχο να κρατιέται πάνω στα 3 ξύλα. Τα κεφάλια των ξύλων κρατιούνται από τη μια άκρη στην πλάκα και από την άλλη σε μια μικρή και λεπτή σανιδούλα που τη λένε σκίνδα. Στη μέση από τα 2 μεγάλα ξυλάκια κάνουν μια λακκουβίτσα και βάζουν μπηγμένα αγκάθια και 2 σκουλίκια. Τα βλέπουν τα πεινασμένα πουλιά και μπαίνουν στις παγίδες για να τα φάνε. Πατούν πάνω στο ξυλάκι, πέφτει η πλάκα και τα στουμπίζει. Άλλα σκοτωμένα και άλλα τα προφταίνουν ζωντανά. 2 σπουργίτια, 3 κοτσίφια και 3 κοκκινοπούλια βρήκαν σήμερα στις παγίδες. Τα κρατούσαν στα χέρια κρεμασμένα σαν να ήταν μεγάλη κυνηγή. Σφύριξαν τους άλλους και τράβηξαν για τον Άγιο Χαράλαμπο. Στο γαγιά της εκκλησίας βρέθηκαν με τους συντρόφους τους. Αυτοί δεν είχαν πουλιά. Έφεραν πάνω στους ώμους τους σανίδια και πασάλους από ένα φράχτη που τον βρήκαν σπασμένο. «Ας καθίσουμε», είπε ο Κώστας, ο πιο μεγάλος από αυτούς. «Πολύ κάνατε. Άντε μας τώρα να ανάψουμε φωτιά για να ζεσταθούμε και να ετοιμάσουμε τα πουλιά». «Εγώ λέω να την ανάψουμε εδώ στο Χαγιάτι», είπε ο Χρήστος. «Πώς θα την ανάψεις, βρε χαζέ, με τι ξαρά ξύλα? Δεν βλέπεις που όλα τα ξύλα είναι βρεχμένα?» είπε ο Ζήσης. «Έρχεσαι να πάμε στην κορυφή στην καλύβα του Τσίκου?» ρώτησε ο Γεωργάκης. «Άντε μας», είπαν και ξεκίνησαν. Δεν είχαν περάσει 2 ώρες πριν από το μεσημέρι όταν έφτασαν στην κορυφή στην καλύβα. Σαν να άνοιξε ένας άλλος τόπος, σαν να φαίνεται σαν να βλέπουν ένα άλλο χωριό τα παιδιά. Μεγάλωσαν όλα, τα βουνά, τα δέντρα, τα σπίτια. Ακόμη και η καλύβα της Μάρος του Παπανίκα φαίνεται από μακριά σαν σπίτι. Όλα άσπρα. Μόνο ο καπνός που βγαίνει από τις καμενάδες είναι μαύρος. Δεν βρίσκεται κανένα σπίτι που να μην έχει την καπνοδόχο να καπνίζει.
απέναντι στο Μαραμαύρο όλα τα νερά παγωμένα. Σ' όλους τους γκρεμούς, από την Νίκαινα του Θεοδόση μέχρι τον Άγιο Γιώργη, κρέμονται οι πάγοι σαν κρίσταλα ειδών. Τα βλέπουν όλα αυτά τριγύρω τα παιδιά και δεν μπορούν να χορτάσουν από τις ομορφιές του χειμώνα. Μόνο ο Ζήσης κοιτάζει σε ένα μέρος. Ψάχνει να βρει με τα μάτια το νεκροταφείο που είναι η μάνα του 6 μήνες πεθαμένη. Μα δεν ξεχωρίζει τίποτε. Όλα είναι σκεπασμένα με χιόνι. Γιατί να είναι και το νεκροταφείο άσπρο? Σε ποιον θα πάει αυτό στο γράμμα που θα του έλθει απόψε με το ταχυδρομείο? Και το φθινόπωρο που μας έρχεται, ποιος θα τον ξεπροβοδήσει για την ξενιτιά και ποιος θα πει σε αυτόν στο ποτάμι, ώρα καλή παιδί μου? Αυτά τριγύριζαν στο μυαλό του παιδιού και δεν κατάλαβε πότε έφτασαν οι άλλοι στην καλύβα και άναψαν κιόλας φωτιά. Ζεσταίνονταν όλοι τριγύρω από τη φωτιά και ξεπουπούλιαζαν τα πουλιά. Αφού τα καθάρισαν όλα, τα πήρε ο Κώστας, έβγαλε από την τσέπη του τον σουγιά από κόκαλο που τον είχε δεμένο με αλυσίδα στη ζώνη του, το είχε φέρει ο θείος του από τον Ιάσμο, τα έσκησε, τους έβγαλε τα εντόστια, τους έκοψε τα κεφάλια και τα πόδια και τα πασπάλισε με αλάτι και έπειτα τα έριξε στα αναμένα κάρβουνα. «Αν δεν έχουμε και σήμερα γράμμα», είπε ο Γεωργάκης και άπλωσε το χέρι για να γυρίσει ένα πουλί από την άλλη πλευρά, «δεν είμαι για να πάω στο σπίτι. Θα σταθώ στο ρέμα μέχρι να έρθουν να με πάρουν οι διάβολοι όπως είναι τα νερά ακόμη ακάθαρτα. Δεν μπορώ να βλέπω άλλο τη μάνα μου με το ζωνάρι δεμένο να τρέμει στο τζάκι και να κλαίει τη νύχτα όλη». «Θα έχετε, όλοι θα έχουμε», είπε ο Κώστας και γέλασαν. Μόνο ο Ζήσης ανατρίχιασε κρυφά και γύρισε το κεφάλι από την άλλη μεριά για να μην τον βλέπουν που δάκρυσε. Ο ήλιος πλησίαζε να δύσει. Κατέβαινε σιγά σιγά στα σύννεφα για να κρυφτεί πίσω από το μεγάλο βουνό. Μα ο ταχυδρόμος δεν φαίνονταν ακόμη πουθενά. Στον ταξιάρχη κάτω από το χάνι μέχρι το πλατανάκι του Αγγελούσου, μελίσσει ο κόσμος με τον Παπαχρόνη μπροστά, τον περίμενε να φανεί στον Πουλισπόρ. «Δεν φεύγουμε», είπε ο Χρήστος. «Εάν νυχτώσει πώς θα γυρίσουμε και πώς θα περάσουμε το ρέμα τέτοιες μέρες?» «Δεν τρέπεσαι να φοβάσαι σαν τα παιδάκια βρεσκατιάρι», του είπε ο Κώστας. «Δεν λέω ότι φοβάμαι. Ήθελα να πω πως έχουν πάγους οι πέτρες στο ρέμα και μη γλιστρήσουμε». Οι άλλοι που τον ήξεραν πόσο φοβητσιάρης ήταν γέλασαν. Μα ξεκίνησαν όλοι μαζί να φύγουν. Από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι την Παναγία, σε όλα τα αγκονάρια και σε όλες τις εξώπορτες οι γυναίκες περιμένουν στο νύχτωμα. Μόνο εκείνες που έχουν περιμένει τέτοιες ώρες μπορούν να καταλάβουν τι φουρτούνα χτυπά απόψε στις ψυχές αυτών των γυναικών. Το Χαγιάτι της Παναγίας γεμάτο. Μαζεύτηκαν όλοι εδώ γιατί δεν φαίνεται άλλο. Νύχτωσε για τα καλά. Οι περισσότεροι είναι γέροι. Τα παιδιά παίζουν έξω με το χιόνι και τα νερά. Στη μια άκρη ο παππούλας λέει πως έπιασε προχθές το μεγάλο δέντρο του προφήτη Ηλία το κουνάβι που έμπαινε μέσα στην εκκλησία από ένα σπασμένο τζάμι και έτρωγε τα φυτίλια των καντιλιών. «Σε βοήθησε ο προφήτης Ηλίας, παλιό κουφέ», είπε ο Δήμας. «Να δούμε, θα χορτάσεις τώρα?» Ο Νάσος κατάλαβε και θέλεξε να τον πειράξει. «Εγώ, Δήμο, με τους λαγούς χορταίνω. Τα κουνάβια και οι αλεπούδες είναι για τις οικογένειες». Εκεί που γελούσαν με τα αστεία του παππούλα που πείραζε τον Δήμο, τα παιδιά φώναξαν «Έφτασε, έφτασε». 3 μεγάλους σάκους γεμάτος έφεραν απόψε ο ταχυδρόμος με τον σύντροφό του που είχαν πάει μαζί. Άργησαν γιατί πάλεψαν στο δρόμο με τις κλάπες περισσότερο στο χιόνι. Μέχρι να τους λύσει ο Ντόντας, να τα βάλουν στη σειρά, να περάσουν τα συστημένα στη Μεγάλη Αποστολή με τη σφραγίδα, μήπως ήταν και λίγα, και ώσπου να τα φωνάξουν ένα-ένα πέρασε περισσότερο από 1 ώρα. Να γιατί φαίνονται τώρα σε όλους τους δρόμους να περπατούν ένα πίσω από το άλλο φώτα. Άλλα ανεβαίνουν στη Βάλια Σκάμαλης του Βέλκου μέχρι του Λαλέξη. Άλλα τραβούν κάτω από το νεκροταφείο μέχρι του Ζαμάνι και πιο κάτω. Άλλα ανεβαίνουν προς του Παπαπόστολου και στου Λιάπουτε. Τα δαδιά και τα φανάρια φέγγουν σαν να είναι το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης.
Απόψε όλο το χωριό πλακωμένο από το χιόνι και κλεισμένο από τις 4 μεριές, ξεκομμένο από τον άλλον κόσμο, φοβήθηκε μήπως ήλθε ο χαμός. Σ' όλα τα σπίτια απόψε ένα γράμμα, μεγάλο ή μικρό, είναι σαν παπαρούνα την άνοιξη, σαν πουλί που κελαϊδά το Μάη. Πότε βρέθηκε ο Γεωργάκης στο σπίτι και εκείνος δεν κατάλαβε. Βρήκε τη μάνα του στον δρόμο. Τον περίμενε ακουμπισμένη στο φράχτη. «Έχουμε», της είπε, «έχουμε πολλά», και έβαλε το χέρι στο στήθος για να τα βγάλει. Η μάνα του τον άρπαξε στην αγκαλιά και τον φίλησε σαν να της ήρθε από τα ξένα. Ύστερα τον πήρε από το χέρι και ανέβηκαν στη σάλα. Λάμπουν όλα εδώ μέσα. Η τύχη, τα τζάμια, η λάμπα στη μέση. Πάνω στο τζάκι δεν βλέπεις ένα σκουπίδι. Οι φλόκοι από τις βελέντζες πάνω στο στρώμα γυαλίζουν. Οι μπερντέδες, τα μαξιλάρια, όλα σαν να βγήκαν τώρα από το σεντούκι. Σαν πόσο καιρό έχει να δει τη μάνα του το παιδί με τόση χαρά δεν θυμάται. Όλα φαίνονται ότι τραγουδούν στη σάλα, και το γκιούμι που βράζει στο σίδερο του τζακιού και το ρολόι από το τζάκι και το τζάμι που το σμπρώχνει ο βοριάς. Μα περισσότερο τραγουδάει η καρδιά της μάνας και τα μάτια της, που δεν χορταίνουν να διαβάζουν το γράμμα από τον άντρα της κάτω από το φως της λάμπας που κρέμεται στη μέση από το τζάκι. Δεν χορταίνει να βλέπει το παιδί τη μάνα του καθισμένη στην άλλη γωνιά. Να πως της γυαλίζουν τα μάτια. Για κοίτα την πως γελά. Ύστερα από κάποια ώρα κουνά το κεφάλι. Τώρα πάλι γελά. «Γιατί γελάς, μάνα?» Λέγει πως μπορεί να έρθει αυτό το καλοκαίρι για 2-3 μήνες. Η γιαγιά, κουρασμένη, ξεθεωμένη, μέχρι τώρα πάλευε με τα ζώα. Δεν είναι μικρή δουλειά να έχεις 15-20 μικρά κλεισμένα και ξέχωρα 2 αγελάδες. Άνοιξε την πόρτα σιγά σιγά και μπήκε στη σάλα με το φανάρι στο χέρι. Μόλις είδε την κόρη της κάτω από τη λάμπα με το γράμμα στα χέρια, σαν να δευτερογεννήθηκε. Κάθισε στο σκαμνί γιατί είχε αγκάθια στα πόδια και άκουγε όλα όσα της έγραφε ο γαμπρός της. Παναγιά μεγάλη απόψε στο σπίτι. Αφού πλήθηκαν και άλλαξαν όλοι και αφού έφαγαν τον παστραμά ψημένο στα κάρβουνα, να την τώρα όλη η οικογένεια τριγύρω από το τζάκι περιμένει το νέο χρόνο. «Αύριο θα την κάνω εγώ την πίτα», είπε η γριά. «Εσύ θα ψήσεις μόνο τα φύλλα». Εγώ θα την κάνω, εσύ θα ξεκουραστείς». «Άμα έρθει εκείνη η ώρα», είπε πάλι η γριά, «να την κάνουμε όλες μαζί. Εγώ θα βράσω το κρέας, το κορίτσι θα πλώσει τα φύλλα και εσύ θα τα ψήσεις». «Θα μου πεις, γιαγιά, πως κάνετε την πίτα τον Άγιο Βασίλη?» ρώτησε ο Νίκος, το μικρότερο παιδάκι που φέτος πρωτοπήγαινε στο σχολείο. «Παιδί του παιδιού μου, ακριβό μου παιδί», είπε η γιαγιά και το πήρε στην αγκαλιά. «Αφού αλείψουμε το μεγάλο ταψί με βούτυρο, θα στρώσουμε 2 φύλλα, το ένα πάνω στο άλλο. Μετά θα βάλουμε πάνω του το ψημένο φύλλο και πάνω του τα άλλα 2 από τα ψημένα σπασμένα για να γίνουν κομματάκια μαλακά. Θα διάσουμε την ποδιά που θα έχει τα κομμάτια από τον βρασμένο παστραμά με πράσο και έπειτα θα κρύψουμε μέσα στα κομμάτια το νόμισμα που θα είναι το πουγγί, το δαχτυλίδι που θα είναι το σπίτι, κομματάκια από την κλιματαριά για τα αμπέλια, άχυρο από τα χωράφια και από κρανιά για τα ζώα. Θα τις σκεπάσουμε από πάνω με φύλλα, θα βάλουμε πάνω στους κομματάκια βούτυρο, θα γυρίσουμε τις άκρες, θα τη ραντίσουμε με νερό και θα την βάλουμε κάτω από την γάστρα.